Hadin baka sorkar jela kalaweng no eka company GVK nak bentaban penya iki kali 108 kinong tray ka 108 kibadan hapo ka Shatri Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union kilapan pau banadu basimti ka National Health Mission ban penya iki kam kilas dang banyai baik ndai ka jinge bakia kendu kalong bakim juyo shu iki jing mentoy kumajuyo badru ka tulop ka babyang halor kani ka benta kinong yalam ketika kenhon hapo ka jilam uba roy par karoswai Ubade Presiden kibalalit ikendu ya ka menteri ka koi ka ka jong ka jela ka Dr. Mazal Amprin Lingdo ban pensngau ki mat jingdawa jong ka seng bat kumjuru kila pensngau ru ka jing e baki kendu haki jaka syong jaka sa ka jongki habai keremat kila pthai kubor ba roy par karaswai ulong ban ka liang jong ka sarkar hadu menta kampat siam lai i ki dakisin bakin siam nak benta ban khot tender nak benta ban penya ki kalikit nong pang 108 Henry mentala jandap sistem la sipnya sipo dekat National Health Mission Henry watla kataru ki kam kilayai be ya nanti kini kam jungi kan kalong nadu men uni usna meladap mo usna meladap ni don ketuka jungi ki jungi kalau don ka strike itu ke ka demand ke jungi kalong ba ka sarkar kan weng no ya ka company deh nak kalian ka sarkar nadu benai Jun macam senam kalau aweng ni ke GP company GPK buat ke lapap man peniat dah ke NHM di nak ling NHM ko umban peniat temporary tang lai banai kemudian nadu macam senam Julai Agustus September kata ka lai banai kalau aku duduk September last year sementara ami yang pernah Julai aja ndap sistem ba ka peniat ji ke NHM Jadi, kani kajing peniat kani NHM pan kalau ba kamu aisu anu ka facilities ini nak kalian ka sarkar aisu abitang ketulok kamu aisu anu facilities ka ramut nadu ki leave polisi nang ta nadu ki medical insurance ye nang ta nadu ki PF ma provident fund itu mintan issue kuman Keumman peniat temporary ini live naik dari mentah kalau ajan sistem peniat tinggi ni kamlah supaya enjoy kita di benefits hijungi yo kita ketulok abang itu pen mention hari kelomba syaham ki kuatar hijungi syaham kuatar hijungi ba ki jakasa hijungi kan bun napedeng ki bias hijungi ki kuatar hijungi ki long bun hati bajat ki bon live ki bon ki bajau ki ba slap ka para ka ha itu kalau rezeki yang ibansa dan nak hijungi request pasal pendiang kan pendiang ki jakasa hijungi ro buat ka way di ka lomba mi kwa ba ka nak leng sarkar kan lek hai ki refresher training mo nama sunyi baru ki pilot ru ki EMT ru ki ban pass ya ki training ki nanta idas ki refresher training di ban pass man lah kan ribunai le mensua dari nadu peniat kini NHM kala macam tak sistem kami kita ki refresher training kita yang juni ni semua ki klik mo nama ba ni deal bat kajing im juki brio ini ban yo ha kini refresher training lo nak kalian jungi ka union tengi kelompok idak mo nak kalian sarkar bahkan le entah kan kelompok idak ba ka float tender ne kali uno kasuong ha ubenai Jun mensua ipor lai benai macam senam kan so ipor lai benai bangin float tender ha tu ko por telah imo ko float tender tambah kendon bak kita ki partners di banwan ke bandit kita tender i banwan tu minta banwan kan yang juni ni terkap kalau gunung nur pasal pak di ban kian ban dep kita